okushaba oku kwaba kitebe kikuru kya FDC omurimakanisi aho murembarra kandi oku kwatandika shaha 3 zakasheeshe. Davis Ninzeyimana na Boa Semango kuruga mu kanisa ya All Saints aho murembarra nibo bayebembera okushaba oku. Okushaba oku kwayikwama abantu batari bamwe na bamwe kuruga mu kiriza zitari zimwe na zimwe kunge cyane kibagita n'abahazi ba FDC. Isa kanju yanju ne yambugenge okutaze kibindi kibuye okuba ngo mu marwaro tari mbazi okuba mu mashomero gafiri ngobenje byanti tini murokore w'ikifiri tini murokore ukutamanye kirungi narishikibi tini murokore w'ikinyamikirizi ndio murokora kumanga abantu bitu abo tukereze mu maramizo bari kubi. Abegisa berizoba basha abantu aba ngo bandi benda mu kamarhanga aho rukirize okushaba kwabo bashemere kwecyureza omishoji. Wano shaba sho haine cyo kumwenda bani kibanje bani satu bani skufiza metako kwarachi kwecyureza tata na mushabeji wera ngo tukushaba kirabona abantu kubiza kandi wayeteka tekiri nonga teka mu icyo kurebera nabajya to muntu wateka tekiri kintu cyo kushaba we ahumuye hato nho tangira kuza omishogarhanga umwanya ukwera tweshengereza hanga witu hazana ija kuturra. Omukushaba kweri izoba abegesa bajumirira abantu abarino batinisiriza nguntu bebembera okushaba kwaba FDC kandi abagira ngo bo nibahereza intama za Ruhanga. Shireka ngombereza nyenyo mwereza yo muroko weshi aho shabira tinga shabira mu kwa aho bamukine kanwo kachikanwa kwa wali makalisi nabani mbashabira okishanga shabira chichipi barera baone chibantu harako chichipi mugambe na bagenzi banyu dukunda FDC okushaba chichipi rena bane chibarerege abana babiri ni bombeka bakaba tena abantu bingi kungaba kombeka ngo zaire sare zakazimuka gumiza amashoro okutanaho no kushaba kona okutwire nkubaho aho abarinzi b'obusinge babene bakuma abantu aba abo bigendo bitare mwe na bimwe okweri izoba tibarebekaho kandi okushaba ko mu rundogo kugerara bamwe abo twagambaho nabo bashaba batemerize mitima. Aha wa TV West ni Senyomo Gideon aho muri Mbarra.